walay i-offer nga dili makadani ang yawa. Once manintal na gani na siya sa imuha, kanang pinakalami gyud na sa imong mga mata, apan timan ilang ni mga higala. Sa dili pa ka mag-enjoy sa kalami sa sala, huna-hunaa daan ang kapait sa consequence ana. Siguro lami ang gidili, apan ang consequence tagaig bili. Dapat sa tentasyon kamauta magdumili, kanabang kamauta mo dili. Ayaw pud sige diha og liili, kay maunay rason nga matintal kag dali, kundi patabon hinuon sa iyang dugong hamili. Pagtuon diha og likay, ayaw pauyon ni ang lawas nung kalipay, kay sa Ginoo wala kini nakapalipay. Kundi ta kamao ana mulihay, basin sa impierno ta ana magkapay-kapay. Sa demonyo maura ba na iyang ampay, subuhata kanang sa Ginoo makapag-glorify. Makigrelasyon ta niya sa tinuuray, aron sa langit kita magkita-kita ay, ug maangko nato ang way katapusang kalipay. Mabungahong kabuntagon mga higala, ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless. Matag sa madlabon sa lawas mo, kahaptos ug sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang